Mama sahlala usuku loKazibuse independence igama ubani? Ngurita Malanga. Rita Malanga ithini independence uyajabulela yini? Mina lekuthi kade kule independence bengakwazi ngizwe khathi sengikade ngisedrobheni. Ngoba isonto engijabulela isonto engiyifaka lengqondweni yami ngoba ukuthi kuthiwa ku independence kwenziwani vela ngizake nguboni. Ngoba imisebenzi engawenzayo ngisise ngumntwana ngaphi ngasebenza kakhulu sihlukunyezwa sihamba siyithi esipotho bhuti bangafika sibona ukuthi badlile sipheka ukudla sihlala sikuthwala sibalani siyabanika egangeni nxa ngaba abanye abantwana bangababona besendleleni lapha babone khona amasotsha bagijime bazotshela thina sihambe sibatshela ukuthi bacatshe ngoba ngikhumbula kwelinye ilanga kwakungasela ndlela ababe kwakungenziwa ngayo obhuti babonakala ukuthi bankulu wathi kungcono kukhipha inyawo uthi esiphaleni eyayigcwele isiphala abantu babuya bafika bayikhipha yonke bathatha izikhali amasethi labo bonke babekuthwala lokana kwathela esiphaleni kwathela inyawo uthi phezulu kwaqalisa ukuqhaqha ikhithi ukuthi batholakale njengabantu okulelima lokufulela kwathatha utshwala obabupheke kwenye indawo bazoletha lapha ekhaya ukuthi kuzokwenza ukuthi kuthiwa kulelima lokufulela ikhithi elali right elalingalani kwahanjwa kuthatha utshani ezindlini emizini yabomakhelwana ukuthi bazotholakala lapha azofika amasotsha afika athi ngapha amagandanga so amagandanga lanathi sonke abantu babethi singakwazi bephezulu kodwa basolo yi1 sebemehlisa bathi yena yehla ephezulu efulela wayehla bafika bathena wayo khanya ngani ukuthi angani uliterrorist wathi lento ethu elithuristic angiyazi wabe bethatha bemsearch emhlanje ukuthi kuyinlokho yabo kugaxe lapha angikwazi ngoba lento lathi sasikhatshana kuyangibisa sabe ukuthi bagcina ukuthi babegcine bekutheni kodwa bamchaya bamnyekela so nxa kuthiwa independence mina kimi kakula independence futhi kakula ngoba lakade singinjenje ngaba ngumfelwakazi ngo86 bona laba bakuselizweni ababusayo ngathi ngisiyabhalisa ukuthi kona sengumfelwakazi bafika bathi ngimncane ngizakhomba ekukhombeni kwakhona ngakhomba indoda yahle yamithisa ngaedudubo phezulu kolunye udubo manje ilizwe lakhona likhululeke ngaphi ningakhangeli lentandane ngiyintandane esiziphindwe sengiyintandane lebantwaneni ngangizela abantwana abayi6 sokufe 4 bachiya abantwana abalokho enginga labo mina abakazi baholeyo into eyi1 lokuthi kuthiweni ngendlela zokuthi mina ngihlala ngigqoka isikhipa sezapho lalo bakusenziwani into eyenziwa elayinini vele kakulanto abantshelayo ukuthi kuthiwa ngoEzra awuthole lutho angazi ngingumfelakazi ka86 until today yanza ke ngidli impuphu ngenxa yesikhipa sezapho engalilwelayo ngisuke khonapho sokuhanjwa kusetshwe emgwaqweni izimpahla ezamagorilla ngithwalelwe kuze isuitcase ifakwe phezulu kwebhasi ziyahamba zithela idoti kwenze ukuthi izimpahla ezisebenzileyo awuthwala amajini kuthwala omagwayi kuthwalani kodwa konke lokhu ngasebenzela amahara kodwa mina ngangilomcabango ukuthi nxa iZimbabwe sibuyile ngizabe sengikhona ngizaba ngumntwana umuntu ngangizibona ngisebenze eofficeini esitulweni esihambayo engangisibona emlungwini kamama ngisasebenze emakitchen ngambona umntwana ehamba ngesitulo so ngithi lami lesinza sibona ilizwe sendithethe kuze kube lamhlanje ngasigcina khona apha ngizange ngisibone futhi awenza lutho empilo hlezi ngihlezi ngisakwanisa bengikade ngihamba ngithengisa ngibhodi iZimbabwe yona leyi ngihamba eSouth Africa sithwala amabhodolani imbiza besinika sisiyadinga amazamba lewobhikita ngiwathwala ngihambisa khona legoli kodwa kakulalutho angilamntwana okwabhala iform 4 ngenxa yokwehluleka lo mntwana ongiye ngami edudubo kulaba abamangavele emchiye labo indoda nguye wathathwa ngakibo bakibo bayamfundisa waqeda lapho ngendlela yesibongo kazange awuthola umsebenzi kodwa ngangimthatha ibase certificate ngesibongo zami so ngendlela zokuthi le msebenzi yakho nikhatshwa ukuthi wena ngubani akazakathola umsebenzi uhlezi